อยู่คุณบุรีอย่างกระทิเลยนะ Howrah Bridge ที่ตรงพุ่มกันก็เลยก็ยังฮาร์ดลิซังเลยก็ไป Hello, welcome now being Meisum welcome sadly to travel circuit lately Rihi Howrah Station India live phong cái bụi cái là busy sao mấy cái bụi station á cái này Howrah Station đi Ukraine Howrah Bridge thì là không trong gì lấy được này cái gì chỉ trong chỉ là bấm trong chỉ là photography restrict side đó bridge mà thấy bài mà trên á in hardly card जे का कंप्लीट लिजंग लगा phong we full view जी सेमी पैसा के ये आतम संग में सम वीडियो में संग रट रहा ये रीडर बहुत ही लिपम सा लगा we transfer कोलकाता लेता थी काय विचली अपन में चाचू विक्रम बांग लग जाग संगाई दा फोटो कल वीडियो कुछ का साग ngayเลยสารละซากเรื่องเลยแต่ไม่สังลักตุ่มเนี่ยตรงพุ่มกันก็เลยก็ยังฮาร์ดลิซังเลยก็บริดจ์ที่เกี่ยวกับชีวิตอยู่คุณบุรีอย่างกระทิเลยนะ Howrah Bridge ที่ไหน Howrah Bridge ที่1936ลีBritish แชมป์กับพวกนี้แล้วก็1942ลี British แชมป์กับพวกนี้ที่ Howrah Bridge ที่เอาอีก totalก็สั่งจีมิเตอร์สักชิ้นแต่เด็กกิโลเมตรตั้งไข่ลังเด็กสั่งนี้บริดจ์รีฮุกลีกงวีฮุกลีกงลีฮาวราย์นะโคลกาตาคอนเนคสักนี้เนี่ยอินบริดจ์ที่เกิดคนฮุกลีแบ็กกราวด์ลีor light mill charm madam theater so that's the famous Howrah Bridge the kong hi hugli kong nei achon thang ba hinakshi li travel sali krali kong hi ma thingri ke na lai chi hor jam rin li sai da thong chi thingri na lake sane tada shangline lake sane hari ba ya light ma chang to theถ้าทำเทเลทก็ทำเลยfull view จีนี่ so that's the all light chart เลยคืออะไรอาจารย์ตั้งใจ Independence Day สัตว์เห็นgreen และ white และเลยแล้วก็ lake สันนี่จีทองเจ้าละจิลีเท็กซี่น่ะใต้แล้วก็ที่เพย์น่ะจัดการนี่ก็จิลีวิดีโอคุยด้วยซะแล้วก็วิดีโอโฟโตกราฟี strictly prohibited นี่ใจแต่มาซะละการราใครเนี่ยจนทั้งนี่น่ะเท็กซี่น่ะการเล่นวิดีโอคลิปก็คุยเลยเองสังมีไฟสัก one of the busiest bridge นี่มีคำการมามันนี่ละการีเลนมาตีนี่วิชงยาชงแล้วก็both sides มีการขวายและมีมังสัตว์ขวายและสิลีเชียงใหม่ใช่ไหม Howrah train station Howrah Rata it's just 2 minutes walk from the station สนิทไปเลย
sang ka Meisum sama da dan son hopping la salo da hang jena da concept la shema mandle ye rather let's make surely Meisum the video dialine in a shem Meisum video jiba da itum we community li inspiring sala khai so now current now the jungle atum we kerjan thingrum laga jiva will be more like uninterrupted tada namui lago in arura shum the we kerjan the payaka then Meisum we video concept kan there kind of a day in a life thankali you in mirin jang China kind of the success stories short documentary success stories kudahi sangai so now guy kana gala the in a thing of tao kai ka drum house laga the sang mino video na la kram kong ba wi la hang ni ara na tao la min ka vlog ka bam sangai ne ka dal la we kram kong ba wi mai sabai ka da ka kani basang mi pai da machuk laga da apam kamata important ka bisa da nui lagai tum na shajing japam samsa dari ina ka da la hi Howrah da hi tum nang nui laga shajing ji thijing ji nin lyrically tamjing ji shajing ji kram kong khwa bing na Howrah wi maramli tum shajing ada da Howrah ji thalak ji this thing I the vlog san in Howrah Station is thing you can platform 22-23 lang the clean one of the busiest platform lage Kolkata li Howrah later and then Sialda later Jena Kolkata li khangate platform ma lejiba ari Kolkata station the leba so now the Sialda ba khala steak paisa ke ari ya hi pung ko da khaine ka dal la business la ben la ida trene he ina lu will let's stay in paisa ke enter survey entrance Kolkata I first ragata ji ingnuit le laga Durgapur li engineering madam work jili 2000 li so that is 22 years ago in fall when a flight in a car laga direct ragata ji mi ji that was one of the most shocking thing because me here go station li me kasachi da khak nai da so ari lai me gumji je mobile le ye you train ki 1020 li ne 18005 Sambaleswari Express platform number 20 then platform number 20 ba pau se in a bagi japam ji Sambalpur je kha it's on like the Tamli Hirakud Dam world longest dam Orisali Kleine Hirakud Dam play apam jili bare Hirakud Dam yang masam mangsani klay but samang sakha I'll try to show you the Hirakud Dam 38 B138 yes platform 1 to 17 ban old league later so 18 to 23 24 by new platform Bali my old new platform platform today the cars are right so we train jili later Orisa hamang thor da sumra so hamang thor ta
laga o charki sai laga zin bak lam ni ga now thang thor la ira good dam by insa ga chili blocks ni ka sana bye for now